Sanggiat di basu-basu dia pilot tadi mulai manugut ni Arion satu na mangujung. Alani amang muru la sorwana mi deharo romuna di manugut ni Arion pertikianon basa tami matu amang muru. Tujuh. Mula dedek roha namanya perjulu mahita marsipanganon las tauduti manon dia kau dota. Gabe amang muru lo kamu. Gabi majalah horas. Dia mu na buru nami. Asa para dia mu marsipanganon tasaras marsipanganon majulu hita. Mula tu sabi ka dia pera pala bahane. Bukan langsung lah. Bukan lah. Jauh baru nami. Masih uruban baru ni amang baru nami. Raja ni tulang nami, raja isi hobing membetulan. Di nama muhai naringgan mamuhay nauli hita di bagasan madugoton. Rohami mabuhay si panganon nasusadion. Dihamu na raja nami, raja bulullah o pasangapok kamu na pagkakiyat mo. Laos mangino kami dia katanyang muna. Tuksongon pinaboy. Pasaton nami tuhamu na raja ni hula-hula nami. Songok kata di situ tuha madohnon nami. Titiman na dinopa golang-golang pangarahub na. O tik susadiyan na boy patupahami. Tuhat tadi batama na manggo ipasupasuna. Di mahami dia na raja nami. Amang baru na berju, los samu maju bertiket tu hami asa di paborhat. Natutuan na maju baru nami. Gabi jala horos tulang. Ang belum makaroon tidak ada kena si kita aja punya nak semula aja Hodong les di rumah. Otik suksadia dek kena boy bahasa tahu di mana got ni Arion di Batama mang boy bahasa Sunda. Gabi majalah horas. Sama tu amna. Calo. Songon huwa sini si panganon madihamu na amang raja inang suripada. Songon kata di situ tu di mana tinopa orang pangarahuk na. Otik sesadia penaboy kupatu pahami di bagasan tikkeon. Tuhat tadi batama namang gohi pasu-pasuna. Mertua mahita mangan. Laos dibagasan tikyon upah sata memang saya tua muna raja nami. Tutungan di bagian turun dari bata, calon pasu-pasu. Alani orang tidak di bagian dami do, di rumah di mulut kita martanya.